Mayambu Krumzari, Impact News ki agenda Manipur ngapigani. Manung Hutna miyang tabriba punampu aham da taram oksari. Loina na ngarang Union Corporate Affairs amsung Finance Minister Arun Jaitley na puthokiba 2017-2018 gi akogi fiscal year gi budget estimate aski matangda khanana bi tanjalo jige hiram asiga mari lenana akogi studio lengsin dana libiri si ahmukta da agi extreme right lengsin bi Dr. Singlen Maisnam Assistant Professor Department of Economics Manipur University ni Ozabutram Oxford and welcome to Manung Hutna aduga hek thangna lengsin bi basna akogi Ozaki SI Santa Secretariat Member CPIM Manipur State Committee ni Ozabutram Oxford and welcome to Manung Hutna ahmukta da akogi Oza Singlen di khangjan ingsi hantak ki kanu si BJP gi maikai digi government ki maikai digi hiram khudimakta yamna mapung faba yam perfect oiraba adagi economy da khangdi hiram khudimakta khwadi fajaba budget abuna he adu masi hantak ki ngarang puthuiba estimate budget sta anu basi kai masigi kanu sta magi sida leiba faje he pose kanu news kai hanagi budget ka han madai thamjading basi budget si puthuiba Arun Jaitley masamang na high basi karma hagi bu kogi budget si maikai ahum dagi haidi kogi reform ahum se sigi budget si ubu phang hanaga manada kogi manglam chatta koi torom basina karma to geda koi sahi gi budget si puthok basi maru ne February end se masida puthok kani ba maru ne soi mapung oina February ko nipan hai tare masida puthoi general budget se adugi mamang dana koi railway budget si puthoi adu handak ki di Pohong hong bam le mamang da amuk da taw gi driba mong da ko gi budget si February gi tang amasi da putho e masi anoba man adigi ani subadana ko gi budget si hana ko gi railway budget amasung general budget aina tongan putho amado handa gi budget si di ani si punjan ge merge to ga putho budget si aduga ahum subadana masigi ahum basi karmaina koina ugi hai matam da Hana na kogi plan amasung non plan gi masigi category si leiram si classification si leiram high ba classification ja masi handak ki tadi mutale si jo anoba man adna hojiti budget sna krai wa da focus to ge da kogi revenue amasung capital se sigi expenditure mapung da expenditure ni budget ai je koina mapung da uri si masom do ina focus to re high ba koi reform ahum se sigi budget si da uba phangi adu high ba budget si koina budget si puthok tringai mamang da koi demonetization gi yam achoba koi surgical strike ne na mayam su ngana gi ba pithriba pumna koi gi ming chang gi ba koi khana gi ba aduma makal gi debate tawna gi ba yam chawna debate tawna gi ba laibak si da demonetization tawgraba matung da puthok budget ni na mase koi gi demonetization gi madu gi background da puthok ni na dum logani aduna koi gi budget si phajai hari si han gi manada ba mong da koi gi anuba koi gi magi magun kara hap ga puthok pase masine na idi adwai da thaming hujik an gi oza kano oza santa makatang sum laksaning si handaki matang se atopa even political parties taba akogi February 1 da koi oza singlina habi khibdona normal tradition da mai sanrundu follow to biu adu tang amada to bu ga si to bi gan hapse oppose to na akogi estimate budget si table ga to si behind the screen kai mal se demonetizing of mudi le atopa factor se kari mal amasi akogi ECI the moin se thai ECI na thai vote da yamna influence to wo ya ga do wa si yaw ko no moi de kala point de pi adu gi matu gi no ma koi na taw hi bani adu ga ta se na taw ri ba si di akone sung khon ba da sai go di 28 February da puthok pone ba handak ti biar oi ba maram na koi 29 February da go da bane ba adu lu ri di handak ki budget si da BJP na control to ba Bharatiya Mazdoor Sangha yauna akoi being a trade unionist aduga left organization BJP ki team yauna lakadoi ba akoi February tang kuni 5 da so movement to dore ba hai ba ngasi gi yendi sarkar pai ri ba BJP ki trade union Congress ki CPM ki CPI atai me am pullaga so bandalom to dore maramdi budget si yaning di working class na adune khoi nu ri maramdi masi hathu na to ba de moi phajan khalok da ba se khoi gi singnen hai ri ba duni mamang da khoi gi railway budget tongan puthok pa adu general budget tongan puthok hanu punsal la ine ba aduna khoi na sum yeng kan da handa ki budget si di yamna tawsin ne ba hai ba tare khoi gi miyam gi phana ba ni hai ga se nerega gi samid hai ga MG nerega gi se lupa kuro satru kakta ne ngali ba inflation dia yu ang khalai ne ba khoi an ka ju hinga ta ba gum ba atai sector ka ya da ju se khoi
mamang da puthomba se ICDS hairo adu da se ICDS mamang da puthomi se khoi gi 2014-15 da 18,000 crore 108 neba hadang puthoi na mu 15,000 crore 245 ne kyam khena sai ani manung da crore se lising ahum gi matha ta handare ba missing di hengal ibane ba sita aduna masina khali de akoina khali de kamai to ge da akoi gi se chaba phangdra malnutrition sai taru ki makha de angang sing se makoi crore ni palom se awa ba nangane ba adem no se akoi gi moi lactating mothers aduga pregnant women sing se makoi crore ani gi mathak ta leye ba makoi je awa ba mui paisa je hengatre ba adem no makoi na akoi gi NDA sarkar sina modi ji na kai hai ge da akoi rupal sing taru akoi gi lactating mother adai pregnant woman hapsal ni hai ba sidi man lak thok to hana akoi gi food security act sida adum yaujara bane ba yamna tausan na bhai ba ta hana ki modi na tauri ba NDA sarkar tausin na sarkar gi tausin na ba akoi budget ne nai di loje ngam ngaji za si matang jang ulak sani si mayam di haibikre ado hojiki handaki de hingali posi ngasai ahum pradising ba to pa ahum modi thambikre ado maroina moina haibisi sectors yam fadana sectors da emphasis pi hai sectors maroina khogi railway di ngasai gi punjang base yam historic oiba step amanen so aduga moina 1,31,000 crores si railways ki capital and development expenditure da aduga 55,000 sina government ki side puthokdan hai masda sector manga da khogi passenger safety capital and development work cleanliness and finance aduga accounting reforms to gone hai aduga masigi makha da ano no ba mayam su paikha kadab lei hai ado hantaki matang da to i posi kali significant oiba development in lobe overall kogi budget si magi main objectives masi fiscal consolidation haibasi ma yauri aduna hanadagi mamangdagi putorko budget si regressive policy da base da regressive policy da base da ramne kaino automatically budget si contractionary orane ba aduna koina budget si contraction tawba budget amane na koi dum ui aduna madi size of the budget su du khangmangam aduna masigi kogi framework sida koi sagalaga tawrabani na madugi magi fiscal strategy ju hairiba my contractionary fiscal policy gi saru am oina tawramnina kamdor hai matamda makoina railway pusla isa masi larger akogi kare haini koi neoliberal akogi policy trajectory di kramai to geda koi khudi makse akogi private sina bane adana railway sisu akoina masigi magi fiscal strategy ju pusla boidi railway sisu tamna privatize to ko yar ka dori se samna ahan bada public private partnership hairisi privatization gi ahan ba khongthang ne madu full fledged lakna bagi madai du da kogi railway sisu ma pusel ai sisu yamna art leba khongthang amane aduna aina thamjaning gi budget si ko yam contractionary oiba adu magi budget ki overall expenditures है masi size yeng matam da hana da gi pixel le da koina ama aina haningbam lei kogi budget si yeng matam da koina sarkar na di masi hengali je haina na ba karma mongi maina version je masi karma ina ulka de da ahan bagi budget estimate to aduga handaki budget estimate siga ayam moi masi compare to no hona gani adiga mo kamai tore opposition sing na hauji kogi ta santana hybrid gi do madu kai no hai matam da koina ICDS ga handai ka hariba adigi se koi negra da ko yam hengati ka hari se masi krai di pari no hai matam da kogi moina harakpa matam da di masi wang no mo hai ne aduga mo ngasai opposition gi kampu sing no mo yengba matam da di moina harakpa matam da no mo ngasai gi ta na harakan masi maru be maram di ke hai matam da sarkar na putoi budget sina mamangi budget estimate ga handagi budget estimate siga oina compare ta we aduga opposition na toropposition krai de torokete gi bo koi makone revise da gi yeng kane haidi hodisali ba fiscal year sigi masigi revise estimate siga lakadu fiscal year dugi magi budget estimate siga ani si kyam khenage swai di yeng kani ba adai de ne koin handa uri se negra gi matang dusu koi se sarkar gi makiti gi masi yam hena wangi har kani se crore tara hengale harak payai in terms of thousands hele harak payai adubu koi expenditure om de yeng oragati haidi koina revise gi khange revise si ko chorok pa expenditure dune hoji phobi one laiba fangba ana expenditure du dagi yengadi masi yam hengate haibene aduga ICDS ta natrang na koi social sector sing da akoina yam hena hengat pa udri se masi kai dinu hai matam da koina expenditure di pawado aduna aina thamjaningi di koina expenditure di yeng pa matam da koi usiki budget estimate se
masi expenditure dagi yengwa matam masi size pixel le adu contract to yo singa mas da ko women and child development ta 1,84,000 crore ne mon year mark to ise was ki estimated budget sida adu gadi sigi pot still pick na dum low ba yari badam expected akoina hana yam kana mayam na ko gi panari ba expectation du dagi di masi dum hande adigi amana ko women and child gi mari le ne riba se overall ko gender budget ena ko yam hainari si gender budget si yam maru oiden si gender budget si yengma matam da ko gi overall ko gi expenditure du gi 5.3% du hen mangam de aduna masi ko gi nupi gi amasu angang sing gi koina budget si yeng pa matam da 5.3% dagi hen ba koina udrise masi na tai madudi koi budget se masi ko gi se women friendly aduga ko gi angang sing bu nuksiba adu makali budget tuni haibu du ko haibu ngam dre mam di 5.3% se sigak oiri se masi yam thazani ngai oidaba amane ramdi asidin lakani na koi ngai ri si kuire adu nupi sing su asidin ngai ri angang tin su asidin ngai ri adu si masi karma makal gi asidin noido adu asidin di yorok tabo adu nga sai reflector okte magi budgetary provision adu allocation ji reflector okta bina madu gi asidin do hauji phauta du manglan orga lai ri haina thame okay yam make sing na thambi kano da jasan tamuk matang lak saning si maru ina moina hairu si poverty alleviation gi meeting da moina akogi 1 crore yum leijab sing si 2019 phau da sagani across 50,000 gram panchet ki mafam da leiba area sing hai aduga 15,000 crores na prime minister awas yojana gi makhada akogi mamang akogi fiscal year da 15,000 crores se handak namu 23,000 crore mu prime minister awas yojana gi area sa poverty alleviation gi post ama yauri masi ta kamaina koi yingbe masi mata na ina sumi masi moi projection ni aduga tasena revise estimate to la kan da dum khanga do wafam ni makoi na khare hinjin haijen ma ma to bulai aduga hauji yeng ba da koi khungang da koi na akoi biging ete ne sai khungang sel meeting phanam to je ba mai to ge hauji thagalak pa se yum sabagi prime ma to ma thagal ro yar tam su kya yauri ba aduna kana roi do ba yar roi do pot to ba kya ma yauri ba aduna akoi ne yeng di adom de na ta se akoi fiscal ji poti se hauji moina mamangi saida 3.5 le madagi 3.2 thandan gani hairi ba masi di kala de ngal petroleum ni mamje tagat to khalan re ching natra adagi amana akoi gi excise gi duties head lokale aduga madu keno tawdina akoi da akoi gi laira bada se su bi thakpai jo ina ko di pang thangna dram ne ba laira bada thai bane ba laira bada ine tawdui se adu ngasai depression su lai laira ba hekta sen smoking ne ba moi to ri se oh hadi mai paisa lo khot tax single si laira bada ina ya moi khale bai su beri laira bada ne thai ba ina khum ba yam thakte ba moi fashion oina am ka thakpa du ne moi to ri adu akoi gi masida lai ma ta ko petroleum se akoi ngasi loi si na re ba kaya ra hin khra gi 20 times hin khre ba moi lak pa de adu de gi lak pa du na moi gi fiscal deficit to 3.2 dan da ne ba 0.3 jan da re hai ne ba ade ma no non performing assets se akoi budget se na 24,000 crore gi budget kum bane ba adu ga non performing asset na kya no khoi gi 11 lakh crore ne ba 24 lakh crore se budget ne ba adu ga 11 lakh crore se non performing se madu lokhat na nabi am to wi pot yam ta hai dia adu masi di ai sum ma da machine da di lai ba sum hai ba akoi gi akoi muo me ram bagal me sori do adu di moi to ri hauji ki daina makha sam daring bada koi gi fiscal deficit ki su koi handabagi chang do se 3.2% sida thamba ne aduga lakadaba sahi ohum sida ne 3% sida ne bathamning se ana fiscal deficit si handan bai se mase aina ngai thamjari do fiscal deficit handana bo hono matam da akoina mai kari gi khutang da tawni expenditure se masi cut tawgadam ne haidi contraction expenditure contraction masi pixel 100 boidi fiscal deficit pixel be yaroi ada moi no zik urisina fiscal deficit si koine 3% si moi Europe te puri ni sigi koi gi mai bandham gase je Manipur sarkar magda 3% FRBM gi policy sem dana ek sem dana 3% leina bo honari ne ada yam rei di akoine zik domestic demand di akoi gi huzik leba pumba pithribi pumba koi global gi economic recession le sent to get crisis le grocery problem le adu arbadi sigi grocery problem le banina akoi yam jon bangam moi mapan da koina phana yam na koi ni da pot pu thongna na ba koina investment ni jana tawren khal ga su tawdi tawbana te ko tawren khal ga su tawra bau to koi yon ba da pot sit loi huji pot sit pa matam na te aduna huji ti ke dawni manung gi domestic demand hai tar
कोई लोकल की मार्केट से मसी हेंगलन ना कोई होना कदम ने अदुना मधु होना की हाई तार बोई एक्सपेंडिचर से मसी निथि जना कोई करे इन्वेस्टमेंट से निथि जना फजना कोई हेंगलन मम संगे मधु की मल्टीप्लायर इफेक्ट लेगने अदो याम लेबक थ्री दी हाइबा बजेट से कंट्रैक्शन तौरमनिना कंट्रैक्शन रोबा बजेट तु ओइरमनिना कदोरे हाइ मतमदा मसिना कोई बजेटरी एलोकेशन से हिरम अमदा दे हेंगलंद्रे अदुना से फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ ईस्ट की सु लाकिनिन खले अदुना मसाइ तो कोई पुन्ने ngo matamda budget si yamna contractionary oiba regressive oiba adu makal gi budget si oiba oh budget se hadi moina phungdu potuga just opposite oi habani oda singlen makha amukta janing si koi gi health sector da ta senior citizen gi oina koi gi other base ka masim kanda makoi gi damukta koi gi khudong sana ba hai tare treatment facilities da hanthana bi thok lokhat la ne na hai duga 25000 koi gi PG course amu hingat halagane hay all India da ado DC India gi orba context da 25000 PG course ma hangdo hor pagi porsina akogi India gi medical gi needs requirements sing se akogi masi sap to bung कोई मसिंग दो ममांग दो कोई मसिंग पीरगा लेगिबा मयाम लेरे अदो इरोरे बदे कोना रिवाइज लाको मतम ददी कमाइ तो के तो पोसिंग गेदम योरक्तम अना क्राइ दगी पैसा न तौदोइनो अदुगा तसेंग एलोकेट तौरिबा पैसा तो सिनब्रा हाइजे को इवन रामसा दि सब शिक्षा अभियान फ्लैगशिप प्रोग्राम से बो कोई कंग ngam ngamde de sinaba ngamde de sinaba पैसा तो थोरक्ते अदुना मसाइज द होय टू सम एक्सटेंट कोई हेल्थ सेक्टर दा खरंगे हेंगत पसे मसिबुदी कोइना मदु कोइ थागत पे सरकार सिकी अदुम कोइना से ओवरऑल सोशल सेक्टर जी यंग पमतम ददी कमदर है मतम द स्कूल सेक्टर गुमदी यंग पमतम ददी बजट के एलोकेशन से रिवाइज की पावदा हंदे अदुगा अमरम द कोई 7 पे की सैलरी की वहां लाकदोरी मिनको अदुना कोइना बजट सी कोई मागी मैनिफोल्ड इंक्रीज म तोम थोय ड्रास्टिक इंक्रीज म अदु उदे अदुना inflation ga count torba adagi ko gisigi 7 pe la pagi siga ko count of selba adu ergadi mane henkali hari se maming dagi ne lo including non performing asset ko gi just hanta na hibi ki bod mai to dana adu education sector da hai si UGC reform to ne hai aduga college amasung universities amasung topa ko gi education institutions sing si mo khoi si kano to ne hai autonomy pi ne hai ado Zassi matang the India ki education system se sina liberalize or pagi mami ma tarna tra privatization and emphasis pi mala India ki education sector se kari urupe ke ai na sum khan badadi mase privatization to pai khutam ni kai noi da khoi gi autonomy pi rakpa means akoi Manipur da yan han ba pi gre khoi gi kai no se oriented college se aka su main phagati ba luri di privatize to na ba policy ne mon autonomy pi private party में हमसे invite हुआ से अकोई की सिंगलेन हाई रेलवे की मतंग सिदा प्राइवेट अकोई की मधुई के तीर ना बान हंडक मेट्रो रेलवे तो प्राइवेटाइज के नुसे तो लोग कहते प्राइवेट पार्टनर में हमसे मशी हिंगल कहते अदुना अकोई नहीं यंग मतम दा से रेलवे दा हाइरो एजुकेशन दा हाइरो खुदी मंग दा हाइरो से अकोई मिड डे मील की के नुसे मोई प्राइवेटाइज तो ठोकरे बा वेदांता है ना कॉर्पोरेट कंपनी में ले मधु दा याम से अकोई हान मिड डे मील भारत ले से लाख अहुंगा खरने बले से अदुगो मया तंखाय मा थगलो थोगा वेदांत ताइब कंपनी लोइ पिरगा अखोगी पैकेज फूड आना पैकेज फूड पिजे बसे फत्ति बसे म्याम लोइ खंगना रबने मिड डे मील की अखोगी मिड डे मील वर्कर्स पिजे खुतक त थोंगा अफबा इंसांग पिजे बने सप्लायर ना फत सेंग चाक सप्लाई तो पदि खंगदरे अदु अफबा फोमों सारि बसे अखोई पिगे दसे अखोई चाउबी चंपू चारगा अखोई स्कूल चली बने अदु हक्सांग फैयबा फ्रेश फूड चारगा अदु पैकेज फूड सिदि हक्सांग फतियबा अदुना हवी तो जे अंगांग गी फनबगी नते प्राइवेटाइज तौरइ सिदि ओके दो हायर एजुकेशन सेक्टर की एरिया दने मुझे स्पेशल यूजीसी मुसुम कॉलेज हायर स्टडीज की मतंगी अदु जु फतियबा से अखोई येंग सेबा रशिया ना याम थुना मागी साइंटिफिक कैनो चखलक्रिसि अखोई मखोई स्टेट नो ऑर्गेनाइज ओबा मागी इंस्टीट्यूशन में आमदो मदुन चखलंग याम थुन चखलक्रिसि ममांग ददि रशिया ना अखोई मागी अखोई सोशलाइजेशन तौदि मा अमेरिका याम हेला में अदुन स्टेट गी रादा एक्ट स्टेट फंडिंग तो चखलंग गी स्टेट फंडिंग ने चखलंग न फनी लनाई दुदि मागी सिंदुंग यामदो लनाई दा अखोई ममांग टाटा बिलान हाइमनि हौति रिलायंस लोइ चखरगनी रिलायंस फैमिली चखरगने बा अदुनि लाइदि ओके मरोइना अखोई एजुकेशन सेक्टर से गवर्नमेंट की सेक्टर से हेन फगनी है अदुबो मालिम ओइनंगसी पावददी एजुकेशन की स्टैंडर्ड वांखलबसी प्राइवेट सेक्टर दना यामदि उइ अदुबो इंडियन कॉन्टेक्स्ट यंबकांदा मदुगी पोटसी नतबिदा अखोई हेना प्राइवेटाइज तौदबसु फै हाबो अदुइ मतंग दा यामता हायउगे को मालेंगिनो को अमेरिका दा लाई हेबगी परसेंटेज सिगा
क्यूबा दा हेबी परसेंटेज क्यूबा ने am hele medical facilities quite fabaji cuba ne bauji america usa de hele ba aduna madu ani je changdam na matamna amana magi na ton sumang de lai ni amana so bole ba ni adu ani do changdam na dai khoi khang kana na phage do ai sida ma haning idi adu sum hojiki du private na hele hai do sector khar gi wan jaga khar gi wan se united states of america hojiki koi gi reference pri se ju palla se united states of america gi federal funding se masi higher education da india da thadari se gi yam hele koi india se di growth enrollment ratio na koi gi maru ba higher education da koi ne yengdur si gross enrollment ratio kaya yam na koi ming chen ge narol sing se higher education da atai lebak da say 70% gi matak 80% gi matak da koi leba matam da india da di hoji phau da 20% gi khardam hen ba da ngai re ko yam hen get pangam dri ba si maru na koi gi state ki funding sarkar ki funding je bache higher education da walak pada gi ne ha se bache higher education gi koi mari le le sem gi ba commission committees me amna sum bache high gram ne ado 1966 da koi gi kothari commission magna identify ta ri je kai no ha matam da koi education ha se masi da koi gi lebak si gi gross domestic product si gi koi gi cha da 6% di me hari ba koi education sector da thada gadam ni madu gi manung da higher education da 1.5% di sat kadam ni hairen ado hoji phau da koi 1% jong am di higher education se aduna hoji te kai dore higher education ji paisa ji thada rak tra bina kai dore masi privatize to ko pa me ana self financing basis da masi thadok pa me aduna sarkar gi focus si arai ba sen khar do maduna koi gi makha de le hori ba haji primary gumba secondary gumba da madai de do yengchan ba oina toro adu mathang gi sidi koi lanai da thadok poi wasi la ine aduna koi foreign direct investment ji 100% foreign direct investment ji koi higher education sang ba ya la ise masi privatization gi khungthang ji da koi higher education ji pura pura ga chakre aduna higher education ha ba je hoji industry all am adu erga di koi ni sai pan griba gross enrollment ratio wangkalan ni hai ba do madu sarkar gi funding yaudana ngamgadra hai ba se masi question amane aduna tangai phadana hai ba kano si budget si reflect of the praja gi adugo needs of the hour adugo india gi reality gi pot da reflect of ne oja singlin hai bi si matang sai da break on ge break ki matun du koi thuran ke impact news ki Manung Hutna mieng ta tan lebi I-League 2nd Division 2017 is here. Neoka FC versus 5-star Southern Samiti Kolkata on 4th February at 1:30 p.m. at Kumalampak Men's Stadium. Entry free for all. Don't miss it. Yumanung ge application ki mapung fawa solution piriba Durasign G6 sizinabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di Yumanung ge matsung mapan ge application ki khwaidagi yangba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yungba mai kai install to bayai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
break ki matungda miyeng tabi punampu amukan hataram oksari adom da ingbribsi Manung Hutna ngarang union budget puthokiba sigi matang da khanana nenjabani wajasan tamo makadala saningi sing asagi education sector da thadri posi privatize of film khaktal ayabani adondi Indian akhogi human resource ki growth lai da area sida pura mai chaithare sidhar ayabagi kano din ojana thambi posi adu moina hojai na sing si oina 100 akoi India International Center hangdukan haire masina employment opportunities pi na job thip den phanana baduga hoji hoji akoi India manungda kano si punna 60 district ta council kendra hangdokrai aduga laiba semba sahi hai tare means hoji ki financial years ta 600 district council hangdokan haye sigi post na kadai phoda na sing the empower oibe mkhoi da kam helpful oibe aina lo ayamba film sidai haijau hairadi akoi employment ukrai pi gidu no private te pi na bane mo nang do ko du center mi ai sarkar gi employment je restrict to re ba adu private company chahot na bane mo to du se aduna akoi gi bai government akoi gi bai government institution purchase government institutions aduga invest on private institution du never ta to du se aduna masi matang da di ai haijau hairadi taseng na akoi gi private tai sornaba private ki industry chakhanaba adu mangaktan ma sarkar na mai udog lingkhan pa akoi industry lingkhan pa tok san ta do hojik mayam na kaman oina na bukan da sarkar na mi khudmak thok pi bangam educated unemployed youth khudmak pi bangam habiki factor ma hojik ki mali gola lakna basigi orgadi hojik ki yingba meeting si chunggra malim gi oina ayam piri se akoi gi se akoi na aina saija gi do akoi gi cuba da adagi china da piri se ayam na masing ayam se kaino da ngakta da ne ba akoi sarkar gi state ki employee ngakta da ne ba aduga somna kanda aduna crime hengalai ba mayam se maji private to rupatagi adagi private to kuma ai mamang sei khari ma manila salui sei kuntha to suru nupi loina muk thak thak dale haidi makoi je akoi moi tourism sector da mamla sei kuntha to suru moi kana de na moi je eject to re ba adu hoi ti sei kuntha to yam na oi de ba sei kuntha to thak thak dale ma di krai de lak de ba red light de ya da mamla thak to ra ne ba adu di kumai to sama sa ko do no ba adu ne akoi na privatize to di ma efficiency lai na khanba natraga ma gi influence to bang ba mi khan du ka thak to ra ne ba adu ga mangon da eject to matam thak ti thak ko matam da ma gi keno do maralam pi ti ya ne ba sarkar gi oiradi state ki keno oiradi madu akoi na khara restrict to bang me ba akoi na adu na private ki company akoi na restrict to bu sung ngam de ba adu namram kan da hoji hayu adu marwa si ponje mo sum hai ba gi wani adu private ki kangbu je party mi amda khudong sa pi na ba private ki magi employment pi na ba gi adu ga makoi gi employee singa na ba gi adu ga makoi gi employers ndo madu da ungta ne to to shi okay za chle mu lak sing se 1,50,000 ko gi gram panchayat ki level sing da special broadband connectivity pir gan hai chal ba samba sa isi manung da ma se maroina digital ki knowledge digital ki kano sig knowledge myam se hoji hoi digital india ka hai pose ma se khoi gi rural area sing da yamna khutloina na ba yam effective oina na ba yam handy oina na begin hai masin kala bod digital india da mai pahan bangun the overall by objective si hana koi cash economy se masi cashless economy da lakna ba yam kan hone digital economy adi yam disana da kone rep ki case ki khanar ko matam da koi official sing na hai ba yaw re india ki koi india da rep hengali se masi mapan da koi khongang phulam to budagi nupi sing na adai di hengat pani hai da hai bo lai re ko ado akoi sigi mapan da khong ham ba open defecation mapan da khong ham ba se kyam lai ge bo koi United Nations ki agency sing no bo hai re koi india se koi toilet lai ta bo pham gi mafam pa matam da lebak sing pa matam da capital ji india do wai aduna toilet less hai ta toilet less ki mafam da cashless se pusal lak pai se masi yam ang pa dream man hadi india da lai ba mioi million chatu ki mathak ta akoi moi maim na makhong ham te se mapan da hadi lamang tu mang da ha me si akoi gi sakar ma ki official over record ta hai ri ni ko hadi unc gi ma gi agency sing jina phong ba record ta hai ri ne ado maru ori di akoi gi hai ri ba si gi basic needs ki darkar lai ba mayam ji da ha na focus to bu du ne aduna kone digital lom da lai si ngasai hai do private ka samna ra gam da ngasai gi private company sing adi corporate housing sing makoi sing da mating ji pi ne na ba makoi da oina mi gi thamagoi na taw bu do na tawe
ai corporate friendly hai tar budget si corporate friendly ori adu kan masi open defecation gi si India da phajana paikat pa hokre sam kan okra da district da open defecation free oi bagan ni ka hari adu ga ma su target sahi mani ohum di thamba male su so su na koi open defecation free India ga si masima lakadu su male adu matang da zadang laksani si maroina fast bird mission hogi badwan to da hoji India da politics ta adagi di maroina black money da adagi singbo mayam sing clean so bo hori na hari political funding matang da moina pan focus le ka heavy masi matang da ai bhaijaru hairadi ahamadi 20,000 si mi amana piba yar mani case hoina hawiti 2,000 na dar pani moi plan se political funding se aduna akoi gi 90% haiba tare handarak pane ba aduna masi matang da ai bhaijaru corporate funding se masi di lai ri ba corporate funding means mi amana tata na bilana billions piba yai ba political party amada akoi na pamadi corporate funding do lefan mane ba tata bilana natraga nangi reliance na natraga atai mi amduna political party amda lupa crores of money piba ya do mo ju mi amoina tawraga lupa sani lisingani den pihan ga no ba aduna moi corporate funding je masiri muthati ba and akoi na pamidi corporate funding da di lupa kayama se Congress sairo BJP sairo bujwaji party mi amdi yam thadaba yagre ba madu akoi na tawrina CPM gumba commission toina mi amadagi lupa lising mari yana paktakna na koi khaijaba dune ba madu thinga kadoi ne ba adu somna kadana chauna huge Himalayan amount mayam do madu mai corporate fundam sangal laga aku political party se thadaba ne ba adu akoi na pami ji kaina matab da akoi gi corporate social funding ma pame ba corporate pulap ba hai political party mayam pulap ta khong bada saubada BJP de Congress CPM de pima ta pulap ta thada ba corporate social funding adu madu gi funduna kana na manage oba ECI na manage on ba adu be koi manaba mong di yen thora ne ba aduna maduna kai lakani state funding of election je masi lakani ba aduna akoi na yengu hoji ki election sida akoi gi political party ki magi invest oba ya ba gi expenditure shilling laiti ba haidi political party mana lupa ko lising ma si na ya ba political party amna helicopter lising ma si na ya ba madu shilling naiti ba aduna akoi na pamadi corporate funding je lepo aduga akoi corporate social funding chemo aduga madu gi fundo ECI na manage awlo political party me abda akoi magi thakti mu manana yentho aduni same question sima kano jasinglen masi corporate social funding hai bisi masi oithokpya ba reality mu oithokpya ba aduga masi hoji corporate funding si thingba ya bi possibility si dum leibra adu masi India government na especially BJP si corporate ka yam friendly ka ha mayam ngang na sule adu ki factor dun oiba jalan aduga oja kano na hai mak in probability ohen ba ya mara na khoi gi electoral reforms ki saruk amane moine sidai de yam kana misi provision daga hapaktana tawrai se ado electoral reforms se masina hariba khoi gi budget ta yauriba provision macha khara sina khoi yam chawno hong kadra kaina mayam si thajana basi saida thajani ngai oibra si question amane mithanan mane aduna hojiki sida maru edi khoi political parties sing na hoji hybrid political parties sing na sinning amount sin bada madugi limit leite na khoi gi sinaba yai madai da khoi sai bhakti limit lai gedabani haiba adugi akak na niyom leite adigi amana khoi corporate sing na political parties sing the people funding se masi pinning amount piba yaba sima adum lai helakam da ngasai gi hairiba masa masu khra da lokhaliba state masa khra do aduna lising ani da hairasi aduna overall impact to piba ngamoy sumagi just madudi yam rhetoric ki oiba wani reality ka san de yam disparity yam khenan lai khre ba adigi amana akoi gi mamang du su koi naina ba du su yaure sigi platform simakta da koi gi India da mamang gi parliament ki election do madu candidate singi magi asset si naina ba matam da kaya fangi madudi 10 lakhs ki makha da paiba amadagi akoi gi 10 lakhs ki mathakta paiba candidate amana koi ka ba ya ba gi chance masi 75% 75 times ele 75 times aduna kedore koi na karak pa matam da crorepati ga ta kare aduga lakh tara gi makha da paisa ba aduga sen paja da ba mi sidu yaurte aduna koi na makoi affidavit candidate sing affidavit ke koi na khamngami hoji makki koi modi government sida koi crorepati humdragani to cabinet minister koi out of 78 koi cabinet ministers sing manuk sida 72 crorepati is there
aduna khogi corporate sing na lori ba role aduga sinjau pai ba sing na lori ba role se masi masi yamna chawkhali je kayun hai matam da hai ba electoral koi reform se sida koi da with political determination ma ga loina will ma ga loina so is the khut tha da gi ne aduna khut thang ba gi khogi tend khogi will do adu su what kan ne maram di machine maram moidana khogi myoi khardi koi ruling gi magi sigi power se si power politics hing manga mine si lok thok matam da moju si re samna ka political reform se phasana la kan di hari bo poto akogi rajniti to wai tare political se clean so ngam gun have otherwise hojiki yam small measures steps ni di oitho have ni aduna nga sai ai na hai CSR kaino do akogi CSR se masi kumai to ge da akogi CSF se corporate social fund je masi la wei de akoina democracy ji yam phadna akoina purok ngam gane ba aduna madu akoina democracy fund hai ba su yai ba aduna tadna sang mana ta akogi silien hai do mi party madana lupa lisingani pian ba atopa madana crore lisingani magi corporate fund dai pian ba adu ri kai da madugi manava thak to koi purok ngam gadoi no the entire objective te ta gine da state funding of election adi state sina property madugi diet tu lo raboi di sigi wafam ji thoro have ne aduna lambi se kogi magi state funding of election do adom da mayon tam si have ne uziki aina khanja ba uziki steps jam ko makha laksani si akogi farm sector da agricultural sector sida ko 24% hegat na mkhoi de khutong jaw pir ni sentang thada ni hai adon di industry mainly agrarian society ni adu agricultural based economy ni na ko di kano si agriculture se lokthok pa ya da ni phana saw kholaga su mone lokholi bi step si kadai bhauda farmers ki oiba meeting da yamna positive oina lobe ai dia dui matang da di nei na ba si yamna bu tallaba jani kai noi da se sakhot pa akoi capitalist leibak sing da se USA da 75% se subsidy pi adu food production yam puthoi ba se akoi France da 75% subsidy pi ba India da percent 25% 30% 50% ka du no ba how is the yemu amuk su mayam hainari ne ba akoi food security ki kaino la ma da lupa ni de thong matam da lomi loi si re ne na lomi kumai si hen do no ba subsidy pi da di lomi de si ba ta ba ne ba jing ni man hong da ni jing tha ba lomi ma da pa ma roi phou tha ba ma da pa ma roi adu na di madu ma sa da adu na akoi na pa 25% do yam de ba yam na wang na se bharati missing yam ba akogi second largest ni aduga population da aduga khare lai de akoi overtake to rong china je aduna akoi di 75% na te 25% du 75% ni mathak to he na madu to honi nge ba natra boi di si akoi da food shortage la kani ana akoi da akoi cha na ba jinjak se ma ka ne ba habidi 25% du akoi mot pining di rai ni habidi sigi part kan usna increase or proportion na ta sinema mo sustain to ngamoi agricultural sector da sokak ka da bi lambi mu phangde habini ado da singya mu sida ina makata na haining bam na koi moina harisi farmers income sa masi double hangalan gani haisi masi mamang du su dum hai handa ki ju amuk su hairi adu hairi se koi budget di reflect tawti aina happy jang jam matam da akogi budget ki budgetary allocation on agriculture lawu singu da thadari ba senbam sa masi akogi handai revise gi yengadi handaki budget estimate propose tori ba senbam sa masi si kyam handaki bu akogi 1.98% of total expenditure masi je hana koi revise ta leram bane ado handaki budget estimate ta kya da handakre 1.95% da handare sigi budgetary outlay se koi jeng matam da aduna di akoi tasing namaki farmers singi akoi income double hengalan gani hari do madu budget sida provision je reflect tawdraga di karai wai do no ba henga turis masi question amane masi question ji masi answer se masi piba ma tangai fade aduna aroi da khangjening si jani diga ni aroi bo da khangjening si mokoi na ha ji hantak ki matang sa increase allocation infrastructure rural agriculture social sector amasung all fields loina increase allocation pi de hai yamna well balanced budget amani pro akogi people oiba budget amani haba kan sa ngasai ge sum khanar pasi lor kan da kari habini masi aina sum da modi gi man gi ba to madu ga kaisu iken khena da ba man gi wa oina to bai di moin hengali po to maming do oina to wa du gi wa na masi di man gi ba tu mani aduna koi akoi gi mioi ba gi oiba akoi gi kaino di budget na te masi di okay just singlen kari habini madu akoi size of the budget ai ngasai pajagi to size of the budget si yeng matam da 13.4% of the GDP mamangi revise to oibedo handa kis da 12.7% da handa adu orga di karai wai de hengali no overall to
हाइदु मसिना अखोगी प्रमाण से मसिना अखोगी लेते हाइ तारे स्वाइस देदा प्रमाण लेते हाइ तारे अदुना पसिंग दे मोन पीपर रिपोर्ट की मचुना ममांगी से फिजिकल इयर सिना पैसा सिनी अदोन तक एस्टिमेटेड कनोसन सिने ना प्रोजेक्ट तरुगदे पीदना अदु हेंगा थुमदि थोक्तब्रा अदुना एनोजी हाइजरिदो असागी तसेन एक्सपेंडिचर ओइना चटखरबा चटपा याबा अदुगी चांगदु येंगा कांदा हजिकी बजेट एस्टिमेट प्रपोज तौरिदो अनिदु येंगो मतमदि हंदैबा अदु ममांगी बजेट एस्टिमेट ओइना अदुगा हंदकी बजेट एस्टिमेट का अनिदु येंगबदुबुदी खरंखै इंक्रीज स्लाइटली इंक्रीज दो मानबा अदु तसेना रिवाइज तगी येंगदी अखोगी बजेट एस्टिमेट ता तौरिबा अखोगी मागी फिगर्स है मजी हंदै अदुना ओवरऑल येंगो मतमदा बजेट से कंट्रैक्शनरी बजेट कंट्रैक्शनरी बजेट नि रिग्रेसिव ओइबा बजेट नि अदुना मसी ग्रोथ करिगुंबा ग्रोथ लेबा तारगसु लेबा तारगसु अखोगी इंक्लूसिव ग्रोथ ओइरोय मपुंग फामम दि ओइरोय इंक्लूसिव ग्रोथ म्याम जिबु अखोगी पाक्तंगना अखोगी कोनजनबा अदुगा शेड्यूल कास्ट बु शेड्यूल ट्राइब बु वीकर सेक्शन बु नुपी अमसु अंगान बु तसेंग कोनजनबा अदु मकली ग्रोथ दि ओइबा ngam ओजा ये अरुब तम खंजनिंग सि तसेंग बैदि लोरेम नै कन तंग सि तजौबा वन तके नॉर्थ ईस्ट की अखोगी मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट की हाइ तारिको अखोगी NEC की हाइबल कांसे अखोगी पुरा नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स का हाइ तारे ममांग की सही सी 3000 ने अखोगी 32,180 करोड़ की हतक न 43,245 करोड़ हेंगत लेबंगा अदग डोनर की कनोसना ममांग सहीदा अखोगी 2,524.42 करोड़ अमदि 2,682.45 करोड़ है कना को बखरना मसी नॉर्थ ईस्ट हंदक की दी पैसा से खरा मियेंग संगी बीजेपी गवर्नमेंट से काबी मियेंग मले मसी तसेंग नम आई हम इंटरव्यू त मसाम त तौजोगे होजिकी हेंगले हारिसे मसी अखोगी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की हेंगले हारिसे पुन्ना येंगो मतम दे करोड़ 350 का 350 अदाई गुमदे हेंगले याम हेंगल पनते अदो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल दी हाना दगे कोई मोजी फमजेनरा ला कोई मणिपुर दे बो कोई मेंबर जिंग हाफ तन मसी कोई रिफॉर्म तरोकत्रा काइन खल्लुबरी अदो बजेट सी याम साथीना वारे कोई एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस है कोई सिगी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से थेंगरे मसी हेंगत पियु हाइबसी कोई सिगी मेंबर सिंग नसु अदो माई ऑफिसर सिंग नसु याम हाई रे अदो हंदकी बजेट सिददी कहिम याउद्रे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अद हेंगलीब खरसी कोई मरुना कोई सेंट्रल की कोई स्पॉन्सर स्कीम गुंबा करिगुंबदा कोई सेंट्रली कोई मॉनिटर तौगदबा जगह अतवाइदो हेंगपदो न ओइना तौरेबा अदुना आइना थमजनिंगबदी हंदकी नॉर्थ ईस्ट की मतंगददी हंदकी बजेट सिना याम सेंगना हारकांदा सुमनगी ngangiबसिगा तसिना रियलिटी अनिसिदा याम चाउन गेप लेना इदि थम आई वन अमता साइट होगे या नुंगाइ दे अखोगी गाटकाई दे अखोगी जु ना खरे म तौरे गाटकाई न बोट की ममांगदा नंगी केम लात हायबा 22,000 crores Manipur lambi sembagi makai thone na hauji akhoi sarjan haibiri du 22,000 crore ho yogdiri ba yam pikre ba adu Manipur ki government na ibo bina haire ba 22,000 crore du lakri na ana moi sum haiba kumaina tawdana tawgada ge khangda ba sigi sumaina haibun je magi implementing agencies de sinagada ni government of Manipur de sinagada ba nati haibagi singdok su lekre bi adu bi leire adu su yaw rai ba adu budget estimate ka sai revised estimate yaw ka doi rai du adu su question to hoidre koina lauthogre 20,000 karam badai laktu no anu badai laktu ra hani revised dai lak ka doi rai du adu makoi je pangang na ngangsan ba ngasai gi private agency khanda ba kadai dan lak du no ba supposing view akoi sports university gi adagi somna ga film gi ju likar kani hare me film du atopam chakre sports gi du somda munna dan bot yeng na tawna lai adu I think sai do man ki bhani masi akoi man da chum taw bosidi yam thina de akoi sai bedin waite akoi mangum mani magi kenon taw do maximum basan minimum sasan okay am nga je maroi na man ki bat ki oi ba koi gi budget putopi gu habde ngarang putoki ba union budget 2017 akoi gi 2018 gi budget si tasingnamak kogi zani degi hairagadi yam inclusive oide pro friendly oide people's oriented oide amasung development meeting changde habani adu tasingnamo akogi yam injustice taragadra di khangjade du akogi maikai degi tasingma both BJP and amasung congress ki mihu thabe na kya kan haije khibni akogi myoi sing tharake haraga tharaki dum marum okanda akogi ngasi topic si tasingnamo budget sibu yaning da amasung yet pangakta akogi khangat laga akogi conduct to khiba adumba Manung Hutna nate habasi amkan singtuk sabgalo na ngasi gidam tadi ko oza senior maistam assistant professor department of economics Manipur University aduga oza ki SI Santa secretary member CPIM Manipur state committee ani bo amkan thagas phone thank you loina loina na meeting tabi puna matagi mathangi edition gi Manung Hutna fawgi onedi kanina biya thangni sari